ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay ngay ba daw? Tain sargang mumutan da ito tricycle. Jakit isardengay, kita man day tarang tayo. Na, apay ngay tagunggun mutan. Anya aya da ita hanging braids. Saan may tikunan? Apay ngay nga agun-gaun. Di tam makita asin sinan day ta proyektaw day ja kumpare ka Kapitan Inteng. Hagin lalayng tumay. Kasanutang arod amakalasat ngay di tarangtay. Ay kat manglikaw ta na. Nagadayaw. Awan ti mabalayin, tapalpak mo day ta proyekto ni Parinteng. Unay matjerang tay tayon, Maray. Apay, Maray. Agunggun mo. Kasjay talaga, Maray. Anya kasje atalaga. Saan anormal ti kasje arangtay? Kurang ngamin ti budget. Saan lakuman ang nagpapaaramid ni Kapitan Itirangtay no kasjay mo laang? Saan kayo ka din nga agreklamaw? Siguro, imbulsa ni Kapitan Jay budget na. Iso akurang. Saan mat, Maray? Agibulbul sa ayamot ni Kapitan, iti saan na kwarta. Wano saan? Nagugudwaan nyo nga opisyal Jay budget na. Ay, di ka agsasao iti kasta, Maray. Day tatipon naw. Manaw tinted ni Kapitan Abingay Mag. Naa? No inikan na kuma iti bingay kaw. Di ado kumalakok ita. Di mo makita, aday to'y langan sa nga pulo akin day, kan 5 akris pap ti karga, day to'y tersina. Apay, Maray. Awan la ko mun a sardinas. Awanon, Maray. Uray asin? Awan matan? Awan nga rodon. Nabangkrap kan sa matan. Anya nga rod ngay. Sapay day to'y ako marita atuyang. Pagsuspitsaan na kide na nagibulsa iti pundaw ti barangay. Anya? Ay unay daytan. Saan la siyak? Uray ni Kapitan, pagsuspitsaan na. Nay, apay ngay akas tati ibagbagan ni Marituyang. Sardinas tupay ti kanayon asid sidaan may. No nagibulsa ni Inteng, naiimas kumaakanayon ti sidsidaan may. Ay, no apay tomat ngamin nagkurang ti pondo day jay arangtay. Damagak tuman kan Inteng. Ay, nasken amalawlawagan tayo iti day taabanag. Ay nagkunamot nga da imbulsa mi apundo. Kanayon mo met, akap-kapon ti bulsak. Anya, ada maalalam aya? Barbarya mag. Kadakulanan ti sangagasot. Kasano nga ibagada nga da ibulbulsak apundaw? Ay, damari to yang kan pari badong ti diskumpyado. No, gibulsak? Ibulsak amin Sapay madama ama ipaspasimento day tadalan tayo. Hey, iso nga rod ti may sa aparikot. Tapay manan. Kurang nga rod ti pundo. Ay, ado manan ti agreklamo no saan amalpas dayta akalsada. Ay wala, ado man ti mangibaga nga imbulsak ti pundo. Kita man to yan, kita man. Wun, kita akon. Kita nga sa bali mo tikit kita. Dahil ito tudok ti kita. Ay. Kunak ano je balay da Kapitan ti kunam akitaak. Dahil ta kalsada nga ipatpatarimaan ni Parinteng. Dahil ta ti kita makunak. Apay nga ita nagpatinggamot dito'y batog ti balay ti pan nakasiminto na. Imbulsa naman ti pundo na. Ni Kapitan ti bagbagam anang ibulsa? Sino pa'y kumangay? No imbulsa na, napatarimaan da kumanday tabalay da nga agir-iray. Basta imbulsa na. Nangusaran na ngay nga raw di imbulsa na kwarta. Inggatang na itinaima sa sidainda. Dagita mit hilig na kay. Nalaing nga gibulsa. Podno, Kapitan. Ibagbaga dagiti tattao nga imbulsa tayo ti pundo ti barangay. Ay, saan na pundo day ta? Kang runaan da kabadong kan marituyang amang ibagbaga iti dayta. Istoryaan da kakadagiti tattao. Ay na talaga akurang lang ti pundo. Dayta nga roti saan da maawatan. Ay, pasinsyahan tayo. Sana nasaya day ta nga ibagbagada. Ay, Kapitan, danda ni maibos ti pasensya kadakwada. Ay, anusan tayo na? Ay, kayat kon ti sumungbat.
Apay pare, nagpatingga dito'y balay mi, dito'y pan nakasiminto ti dalan. Nairantamod lao na yan. Nay, apay ko maapanunutom ti kasta pare. Talaga, may. Talaga kagurgura na ka. Kurang nga ron ti pundo. Kahit dito'y pa'y batog ti balay may, tinagpatinggaan ti pundo na. Saan ka nga grason pare? Nakadkadlaw, asaan mo akayat ang maipasiminto, dito'y kalsada, dito'y batog ti balay may. Ay, di ka gibagbaga iti imbulsa apundo. Taawan ti maigatang ko iti pumadak. Ha? Sagmamanoya ti pumadang pare. Piso! Piso lay? Saan ka pa makagatan? Tawarak to pa'y iti salapi ko ma. What? Ada ka ibulbulsa kon apundo ti barangay. Iso ang nagbidot kayo. Ay, nagrigat mo ti mapan gumatang. Ay, nagadayo ti paggatangan. Wan nga rod maray. Imbag ta nakita ka. Ay makipayong akman kan ka ta nagpudaw. Ay, katwan amare. Umay ka, tagkapayong ta. Apay nga may ta saan agumulpi ni Mari ko anang itilako na. Tapno saan tayon nga umadayo agumatang. Awan kanu nga rod ti gulpi na. Kasanungawan. Kat ngay imbulsa na akwarta ti barangay. Saan da kanu nga rod nga imbulsa? Ay, bagbagam lang dayta, tailislisim ni Kapitan. Siyempre, no adda imbulsa dagiti kakagawad, mas dakkel at imbulsa ni Kapitan. No adda, kendakkel ti imbulsa ni Inteng, saan akon amapan gumatang iti sardinas di taadayo atersena. Tagumulpi aklaengan iti sanga karton. No ado ti kwartam, sardinas pa'y laang matigulpiam, jemot na imas na. Dayta nga rod kat mare. Kayat ko nga ibaga nga awan ti imbulsa ni Inteng. Ken uray ni Mari Kwanang, awan met ti imbulsa na. Hey, unay kat ti sakit tinakam ko na yan. Tapay manaun. Asino ko matisan nga sakit tinakam na ngay? No makita masana na ituloy na si Binto na ito'y kalsada. Ay na, di mo nga minkit-kitaan na. Ay, sana mabalin ajak kita na. Tapatog ka nga ron ti balay ta dahil nagsardangan na. Saan ka kano areklamo? Sana mabalin na sana nga agreklamaw. Awan mo't kano timbulbul sa dagiti opisyalis. Patsimet. Dakal tinakupit ni Parinteng. Adun ti kwarta nga idultulin na. Masasair tirik na kon. Yapoy ti ibagbagada nga imbulsak a kwarta. Uray siyak nga rod, Kapitan. Numaminsan, kayat kon ti agsangay. Hey, tapno malpas dayta a proyektaw. Ada na panunot ko nga aramiden tayo. Anya ngay dayta? Agkid daw tayo ititulong dita probinsya. Ayun Kapitan. Hindi pa'y kumaan na panunot mo dayta. Kahit kalpasan na, agbayanihan tayo man. Mayat no agtitinulong tayo. Una! Dahil tamanan ti bagbagakay. Nagsayatan, ngagtugtugawak lang, ngagmalmalam. Kidawin na kita nga opisyal kay Eden, ti pa nagtitinulang. Bayanihan ka nung nga raw. Amok no niya dahi tabayanihan. Saan mo na masapol ngay palawag pa Tumulong tamot Amok, tagtrabaho to yan. Amok, tagbayanihan. Ang jakayat na tumulong. Isuma lang agtugtugaw ka lang dito'y balay di tumulong kan. Basta jakayat. Day talamang sirsirip iti kamali ni Kapitan tar aramidom. Ay katrumbang lang mo ta. Nagado reklamom. Isugayam ti trabaho. Angam no kasapulan dati tulong mau. Di mo mat kayat ti tumulaw. Mapanugak lang, isuasanay. Kahit tanyangay nga ron taramidom dito'y balay. Ay kita dua. Agtugtugaw kang agmalmalam. Agtugaw, agkuyakoy, mangan, agbuyay titibay. Agasam na kita nga ramidang ay. Nagataw. Oh, dagiti agbayanihan. Umay kayo agpalista dito. Maray! Umay kuman ipalista ni Badungkaw. Ayan na ayan ni Badung Mau. Aday je balay may. Kat umay kumadituyin Ipalistak lang nga ron tinagan na. Masapol nga iso ti mangilista itinagan na. Tapno maibagan ni Kapitan noan niya ti aramiden na. Ilistam latan amaray. Uray saan nga trabaho. Ay saan mabalin Apay asaan kat ako kumari tayo mag. Katuray masapol nga agtrabaho di mailista. Agkumari ta nga raw. Ay uray nga raw.
Kayat mo nga ang tanak ni Kapitan. Apay kumaamaungtan ka. Kat agko kumari tayo mag. Ay na, saan mo nga ipapilit, Maray? Ibaon mo dito ni Badong Mau. Jak to pa'y maibaon nga ginaw. Pakitam day ta. Kasano nga rod ang makibayanihan no ultimo aginaw kat kasadot na. Imbis nga agluto ka, day ta ka mapanagbaya-bayanihan ng tararamidan. Amin nga rod akabaranggayan tayo katumulaw. Kababain mo't ano siya kat saan. Apay ngay siya, saanak mo tumulong, angam saanak mo mabain. Sika ata nagpuskul tarupam. Awan babain mo. Ti bagam kay day, amin anay bulsa ni pare Inteng, apun daw, irwar na. Na, pirjem manun ti aldaw ko. Ne, saan ka pumanaw tagluto ka ba? Sika mo'ten at agluto iti kalam. Apay, saan ka amangan dito'y balay? Saan? Napakanan na kami ni Kapitan. Nay, apay nga akas na kami Ay makamu ka ni tipiyag mo. Ha? Agtugtugaw ka lang. Kayat mo ilutuan ka pa. Anya, Apay adimot umay tumulong di pari Badong. Ay, masadot siguro Sapay nakatadaw iji tawad Buy-buyaan na ti panagtrabaho yo. Agisem-isem. Saka agpayapay-yapay. Ay, saan yung aminan at taltalyawan Jak mataltalyawan ngam ayaban nakit tinagan ka no maminsan. Ay, kasta nga min day jay atao kahit. Ay, sayang, ta saan nga may timulong. Apay dagiti tumulong. Ay, ada maawat da Ay, ada? Wen! Ay, kat, inakmat nga rudan tumulong Kabadong, apay saan ka amas daaw? nay, anya kumangay ti pakasdaawak maray. Nalpas gaya man daytoy may sa proyekto dito'y barangay. Jayarang tay. Ha, jak to pa'y mailabas si tricycle ko. Taggungon. Saan ajerang tay ti kayat ko asawan? Daytoy kalsada. Ha? Ay, una niya. Nay. Nalpas gaya ba? Di ka man. Pagpag naampayan no umay ka dito tersina. Way, namok ang nalpasan. Saan ka mo't siguro nga agreklamaw? Anag patinggalaang ditabatog ti balayaw. Way, maragsa ka nak. Iti dayta, maray. Amom no apay anabiit analpas day ta kalsada. Nay, anya mo ngay. Apay, damagam kanya ngay. Gapaw ta nagbayanihan kami. Aya, ay kinasayat Kami kunak, ta saan kamot atimulong Apolos. Uray at timulong mo nituyang ko, maray. Si kapay anaglaing nga agreklamo ti saan na akayat ti tumulong. Naging inanaak nga raw. Mawatan nyo latamot tin talumakay da taon. Nay, apay asikamat timang bakbakla iti may sakaban abagas at hangdan mo ang nagbayanihan, maray. Asino nga'y kumati sa bali ang maayabak amang bagkat, Kapitan. Ningay pari Badong. Mabanugak laeng amang ibaon kunkwana. Awan mo't ti ammo ng aramidon no saan nga agreklamo. Agreklamo pa'y nga taka nalpasan ti proyekto dito barangay tayap. Saan nga agpatingga nga agreklamo ni Badong ko, Kapitan? Isulang ti paglaingan ng aramidon, ti agreklamo. Ay siyak man latimang bagkatan iti bagas. Ay na, agyaman na, Kapitan. Kabailam abaklayan ka nagdagsain. Kabailak tupay ang nagbayanihan. Daytan tuki din wan kaban unlay. Pare, siya kung tinang bagkat iti bagas. Para ka ni Marituyang dayta. Agyaman na ka, paray. Imbis asikatimang bagkat. Uwan nga rin, mababain na kun pare. Awan siguro ti reklamo mo, tanay pasiminton ti kalsada. Diyan ngay rang tay paray. Mayatay. Hoy, Badong, aldawan! Apay nga insardeng mo ngay, dayto'y tricycle. Way, talumasat tagayam ni tarang tay. Kay, apay kuma. Apay, nalipata mo. Naggungon day tarang tay. Sanun, tinarimaan dagiti bumarangay. Aya, Di mo ammo tasaan kamot Apolos at timultulong. kay kaano ngay, ti sumarno abayanihan. Tatumulong aktuman. Tapno saan mo ngay bagbaga na lainga nga agreklamaw, kinsadot. Ay na, Tata Badong, tumulong ka ngamin di ta barangay mo. Saan kat aday talagreklamo ter aramidan.
Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa palipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Warog! Warog! Dito lang matpusa na tirimwar. Ay, ayan ni Kwarog nga amom. Ah, Apay, muna yat yung sauday tapusa, paray. si Kamit. Ay, nakitam ni Kwarog. Napan ni Kwaraw, iti kabang-ibang nga barangay, paray. Anya? Makitrabaho ka no mo iti kontrata ti may sa pagayam na. Kanayon nakasta. Mabaybayan ng ti trabaho na dito. Apay nga minasan asyak lang ti alam kas barangay tanod, paray. Saan nga ron amabalin? No agikat kumaan ni Kwarog. Agkarapanaw mutan ni Kwarog di tabalay na, Inteng. Wan nga rod. Masaray lumangan nga agron dati luko. Ay kat ibagam tadi naliwayan ti trabaho na kas barangay tanod. Kasano, di mo agpakada kanyak di lukaw. Saan na nasaya ti kasta, basta pumanaw latan. Ay, kaasi di pusa na tawan mang pakan. No, mabayag iti papanan na. Tinasaya at alaemon dayjay apusa dito balay. Kapilitan na. Ay, di na may pakanan may. Datan ati mang pakan. Mabalin siguro, adi na kayat amamuan tati ipapanaw namanen, iso adi na yagtipusa na kadata. Ay, wunan niya. Kaamuna asir munak man. Agda ka mo lagayam dito, Kwaraw. Aw, abay ka day, tataba daw. Sapsapulin na ka ni Uncle Mau. Kasta ka day. Agawid ka, tapno di na ka bautay. Ha? Naghawid akto Numalpas ti kontrata mi ditawi. Mabaybay am samot hindi trabaho, kas chip tanag. Sana balay. Tadamot dagiti kakadwa katanawd. Wano, si madot kan. Ta siya kon, ti sumukat king ka. Ay, jak mati palubos tataba daw. Inalayo gayam ti pusak dito'y balay yaw. Wan ata kaasi nga awan mang pakan. Ay, kasta ka day. Naimbag ta nagawid ka. Una, tanalagip ko ti pusa kang kail. Ay, day talang. Kasano nga ti panagrondayo ko maiti rabi ay? Kwa, da kayo pala nga. Tasakto inton mawayaan Apay, adda kasta? Adda. Ay. Saya atamat ati trabaho. Di ka karalangan. Anya ti karga day ta karton nga awit mo, Kwarog. Badok na kita, oy kagawad. Apay, sa dino ti pagbakwitam. Mapanak iti lugar ti may sa pagayam ka, Anya, Ijayak nga agyan iti makalawas. Sakto agaway. makalawas. Asino nga iti mangpakan iti taraken mo apusa. Sana barikod da ita, tay naladang kalintay. Ay, kasta. Isudan ti mangpakan, kabayatan nga awana. Agparikot manan ni pare intay, tawan ni Kwaraw. Apay nga min aya, taag karapanaw dito'y barangay kabiltatan. Diyak ka mo mabalin nga awan dito, iti balasang akayat na. Sa bagay, barupay ngamin ni Kwarog, awan mo't ngamin babalasang ditaw. Kasano, kit napanda nagadal ijay syudad, nagabroad mo, iti daduma. Day tangata ti makagapaw. Ay, kita niya ti amom ngay. Awan mo't mangkita kingkwana dito abalasan. Anya, Mapan mo't agpakita siguro iya sa bali a lugar. na, apay,
balasang ti agpakita ken kuana. Ay, parikot at talaga, ti aramidan ni Kwarog. Manipod inala tatitaraken na apusa, kaslakay kayat namutan. Wan nga ron. Amo na nga men, nga damang tarakan iti pusa na, iti kaawan na. Ay, kasano nga'y dayta, Inteng. Mabaybayan nan ti trabaho na. Adapay kat nang kuasayang gusang maipapankan ko na. Anya nga'y dayta. Gaputa iso kano ti chiptanod. Aramidan na lata kano ti kayat na. Daytan ti bagbagak. Parikot ko laki din niya ti aramidak. Ikatak nga tawon no anya. Kung saan nga interesado ni Kwarog iti trabaho na, di mo pilitain, pare. Na, Sukat amon, taadaw, ti awan pagtrabahuan na dita, akas kanya. anya? Swerte na kidi tada trabaho na. Naitaki din nagbalbalog dita ti amuna. Ay bayam ta kasaritak to iti nalapat. Ibagang pare, nudinan kayat, agikat langay, tasyakon, ti sumukat. Ay kapilitan na akasta. Gapo iti kasjay nga aramid ni Kwarog. Ado, ti masuron kan kuana. Ay saan la day ta? Tumula din na kan kuha na dagiti daduma. Anya. Kitwin. Tapno amam. Agkaralangan mo ten dagiti daduma atanod. Ay, tuladan damutan ni Kwarog apasaray lumangan nga agronda. Wan nga ron. Ay makaung-ungot akong day. Ay, masapol nga agaramid ka iti pamuspusan, Inteng. Ha? Panunutem no anya tinasaya at nga aramidam ka ni Kwarog. Anya nga tati aramidak aya. Masapol asaan laeng at chief tanod ni Kwarog. Masapol nga aramidan na ti trabaho na. Masapol nga idaulwan na anaimbag dagiti pada na atano. Ay, awan pa'y sirbi ni Kwarog kas may sa chiptanod. Wan nga rod, maray. Imbes ko mga agyan dito barangay, ta idaulwan na dagiti kakadwana. Ay awanang, rumwar manang dagiti agtatakaw no awan ti agrunda. Ay, awan ti agrunda, no awan ni Kwarog amang idaulo kadakwada. Dahita nga rod ti rigat na numaminsan, gapu taawan ti mangidaulo kadakwada. Di mo't kapitan, kas labaybayan namot ni Kwarog. Maamak siguro takaanakan na. Siya ka may isa. Basol da ita ni pare Inteng. Apay anapan matan kin ni kapitan ti saritaan. Una, tayo sumit ti kapitan. Ah, Rumbang gumamit at solusyonan na dayta. Sa langagul ulimay. kaasimot ni kapitan, taiso tinagtinagan ti basol. Ay kitaganos tayo suka nga ron ti kapitan. Da ako ng kail. Dasaya ta nagawid ka. Ang kail. Kaya't mo ti agtalinaid kas barangay tanod. Wano ikatan ka. Ay, pangasyo ka di ang kail. Di dak ikikatain. Di mo gayam kaya't ti maikat. Baybayam ti trabaho. Mapanak to makirunda inton rabe eh. Ah. Mapan kami kadagiti kakadwak. Kasta ti ibagam. Ngaminton kwan. Awan kan tumanin. Ay madia. Saya atin ti trabaho. Tadi kat agtin nagkanyak ti madinga ramid mo. Lukok. Anda na panunot ko nga aramidak ka ni Kwaraw. Anya dayta, Inteng. Tapnusan nga agkarapanaw. Mapan iti sa bali a lugar. Mayat nga rod no kasta, Inteng. Ay rumwarak. Taad danas kin apapanak. Sa dino, Basta masapul nga gundawayak ti kada ni Kwarog ditoy. ala, aramidem nga rod no anyaman dayta planom. Kabayatan nga adda ni Kwarog. Ang mga no pumanaw nga men. Nariga tayo. At naman ni Kwarag. Lulubog lilitaw at chiptanod maray. Adda, nagpakpakasi ka now, saan da nga ikatan kas chiptanod. Naimbag man. Taman anusan ni pare Inteng. Kinapudno na,
Agparparikot mat ni Kapitan, gapukan ni Kwarog. Apay, da chip tanaw, da kasta, alulubog lilitaw. Di kagdanag kabadong, taada kano aramidan ni Kapitan. Ha? Anya kay day tamaray? Adda kano aramidan na, no saan nga agkarapanaw dito ni Kwarog. Ang mga nusan nga agbayag, mapantumanan agbakasyan, ay awan lamukan. Bareng ano agkuriti plano ni Kapitan nga aramidan na. Na, nangalam iti day ta kabalyo, Inteng. Ipatartarakan ti gayem ko nga ron. May sa politiko da jay. Anya, Ipatarakan kumot ka ni Kwaraw. na, imbag ano kayat na, May mayat matlaang no may sa kabalyaw. Baka kumakait. ha? Ang swerte nakit di ano tarak na. Da ano umadaw. O, di adan tubingay na. Kwaraw, nasaya taada ka dito'y balay mo ita. Apay ka di angkail. Ay, ang damot kabalyo nga inyagyo dito'y parahangan ka. Wala ta kayat kung agtulag ta. Paritan niya. Kas makita man, inyag ko dito'y akabalyaw, ta kayat ko atarak nam iti nasayaan. Ha? Ubing pa dito'y akabalyo. Tarak nam, no dumakal. Aw? Ganak. Talaga angkail? Oo. Iso atarak nam, tapno umadaw, kat adabingay mo. Ah, Sige nga rin angkail. Mayata. panagkunak ket saanen abasta makapanaw ni Kwarog ita dito'y kabildatan. Ay kat nasaya at no kayat ni Kwarog ti agtaraken iti kabalyaw. Una tapno da pakakumikuman na ket saan nga karapanaw. Wen, ang kasanungay, no di naman ang taraken ti kabalyaw. Padasan na ata para manak. Anya, Ikatagtupay at siptanon. Mayat nalinis itan dito'y paraangan ti balay mo, Kwarog. Talahay ngamin ngagdalusak di tao, itataba daw. Wala, tabisi kamit mapaniti sa dino man dita. Sana nita. Agtali na ida kung dito'y balay kao. Aya. Awan ngamin ti mga pastor iti tarakan ko akabalyaw no pumanawak. Ay, mayat ang arod no kasta, Kwarog. Mayat mo, tinaramid ni Kapitan ken ni Kwarog. Wen, Marituyang, iti kasta, adda ka no pakakumikuman na. Naimbag man, tanapanunot ni Kapitan tikas jay maray. Parikot ngamin ni Kapitan ti masansan nga ipapanaw ni Kwarog. Parikot tayo amin tawan ti agrunda, no kasta arabi ay. Wen nga rod. Iso nga adu itahan ti maragsakan, taadda akanayon ni Kwarog. Iso bilibak iti inaramid ni Kapitan. isubli kon daytoy pusam, Kwarog. Ha? Uray, tada kamutten amang pakanken kuana. Kahit wala. Katagyaman ako na yanday. Naimbag lang nga adda mga bog kadagiti marabutit dito'y balay mo. Duwadan taon iti kabalyo at tarakan kao. Ay, wen, Kwarog. Papanam, Kwarog. Itawluwak dagiti kakadwa ka mapanagronda. Ay na. Mayat solve ti parikot ni Pari Inteng no kasta. Anya? Awanan ti lulubog lilitaw at iptanod. Kabayo pala ang katapat. Anya? Nasirib mo ta talaga ni uncle mo niya. Ha? Inikan na ka iti kabalyaw, tapno adda pa ka kumikumam. Kat di kan makapanaw, kan nagbayag iti sa di naman napapanam. Anya? Isugayam nga inikan nakititarak na kakabalyaw. Takayat daklang alapdan iti sa dino man nakayat ko ang papanananggail. Nakaamuamot. Di tataba daw. Tila'y bagbaga na ba't dayjaykan ka? Ang hustumat kiti tinaramid yu angkail. Ha? Tano di yu inaramid ti kasjay. Amang nung aging gaita kat awanak di tawi. Kit agyaman ak ano maawatam. Dak ngamin kayat ati lapapapanam kit mabayagan kapay. Kit mabaybay am ti trabaho. Suri angkail. Italay nga maamiris ko ti biddot kao. Doon puri. Napakawan kan. Uray, di mo ibaga. Nagyaman na kang kail.
Ikaray, saya atak itan ti trabaho. Ay na, kuharog! Saan adakas ti agaliwaksay? Ngam, numaliwayang matan ti trabaho, ay katsaan anasayaan. Ala sigay! Ditan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virchie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyat Ilocano ti waiting shed. Ay, kat, nalinungan a pagururayan siguro, Inteng. Ay, kasdyan. Ay, manu awiting shed, ay tinalpasyo. Adua. May sa ijay, may sa ditoy, kundi talaud, kun ijay daya, kun ijay... Ay, upat na waiting shed amin. Malaksid iti may sa. Di pa'y nalpas ti maysa? Apay ngay. Ibagam ka ni Uncle Mau, at ito'y kayo nga agaramid, kuwarag. Kunamot ni Uncle Inteng, kat di tayo igid ti kalsada, tatabadaw. Ay, may mayat no dito, itayan ti waiting shed, kuwarag. Anya? Masapul ay ang amin nga di tayo igid ti kalsada. Diyak mo kada kayo kini Uncle Inteng, tatabadaw. Ay, basta dito'y igid ti dalan may, ti pagaramidan nyo, iti waiting shed. Ipilit mo, kat ijay igid ti kalsada, nga ron ti kayada. Kit asidaglaang mo dayo iti igid ti kalsada, Uray pay, talaga nga ijay igid ti kalsada ti ayan dayta. May saka, mate. Apay nga di patwida ijay. Na, Adamot waiting shed na. Kit saan mo ta kalsada? ay, jakam mo, makamo ka man langan. Isama balain. Apay kidinasaan ngay. May mayat no dito'y dalan may ngay patakdaryo ti waiting shed, paray. Anya? Dalan mi dayta, amapan ijay bangkag may. Ken dalan mo't lang, ti taduma. Lugan lang, ti adu dumalan di ta kalsada. Apay aglinong dangarad. Ha? No dito'y, tattao ti magna. Ket adda paglinungan da, no kwa. Ay, sige man langan, pare. Day, taman ti kay kaya't kuking ka paray. Apay ngay, taijay mo't dalan tinagaramidan nyo iti waiting shade. Intulok mo't ngamin ni Uncle Inteng, nga oray ijay, kagawad. Ijay kumaltan igid ti kalsada Makamo ditan na. Isumot ti kayat da. Nang rona ni tatabadaw. Anya, Uray no saan na kayat ko man ni Uncle, nga ipilit na. kasta ka de. Iso nga rod no kasta. Isungay bunag mi pa iti siminta, waging ga iti dalan da tatabadaw. Isupay arigat yo ang mga await. Napya kumalangan iti kalsada. Ngarod Malpasan ang mabiit, ti mararamid awaiting shed, pare. Kamaudyanan na. At damot langan paglinungan ti lumabas, paray. Ina. Una. Nang runa no kasta nga agtudaw, no permiti init na. Dakil pagyamanan may, taintulok mo aditoy nga nagaramid kayo, paray. Iso nga ron ti kayat mo. Ay, siyempre mo da. Dayta ka ditilugan anang itulod iti abuno ta ba daw? Wine. Nasaya at may tadausaran ta apag-abuno ta ijay bangkag. Mala, agawitan. Nabambanuga ka nagdiskarga. Kat ibunag tapay iti silupin dagiti nakasako nga abuno Sana pare ko dayta. Impunpun kaun iti waiting shade. Anya,
Kano waiting shed dayjay? Awan mo lang ti mapanaglinlinong ijay. Nya? Ay, una yan. Ay, aglinong taman pa'y marikwanang. Wan kakaiso na nga at the waiting shed dita. Ay, de, apay ngay. Adamatan nakasako ang nakapumpendita. Ni ay, wan nga paisaw. Sino nga'y takin ko kwa kadagita? Wan nga raw da. Dito yung nakit din nga impampan ti abono na. Ay, naangot pa'y. Katwan abono arugit ti manok, isuan na angaw. Una yan. Apay? Ay, kitaan nyo madya waiting shed nga inaramid da. Nagipampanandamatan iti ado asako ti lugit ti manok. Anya? Ay. Masapul apa ikat yu dagijay. Ha? Naangot. Awan pa'y pagtugawan. Abo da waiting shed. Pagipumpunanda. Kasano nga addamayat nga aglinong ijay. No addamot makasalay. Ay, kwaraw, kita nyong tuman. Ti anya anggail. No asino ti nagipumpun iti abuno. Arugit ti manok ijay. Unay matay. Waiting side. Pangipumpunan da iti abonaw. Amon nyo na asino. Ta ikatenda dagijay. Unang gail. Naaramid da dya paglinungan. Saan kat pagipumpunan? Kano daya nga impumpun ni jay anggail. Idi pa'y napan alawas. Ay, badawng. Di mo ka di pa'y mapanibunag dagiti abuno ijay waiting shed. Ay saanay. Ibunag ko pa'y lang ay Ijay na waiting shed. Na, ano sa mapanibunag taipan mo ijay bangkag. Saan nga rod apari ko dayta? Amangan no makita ni Kapitan, kat agungat. Para lang dayta may Na, di ka kadiagda nagtuyang. Siyak, ti makamaw. ha? Makaammo ka? Tatabataw. Anda nakaibaga kanyak. Ada kayo kano ti nagipumpan iti abono iti waiting side. Anya? Pangasiyaw ta ikatin yu amin dagijay. Agungat niyang kalintang. Di kay kadiagda nagten inutag to nga mapanalain. No agabuno kami. Nagaramid kayo nga miniti kalapaw yu ay di bangkagyaw. Anya? Una, tayo so ti pagipumpunan yu iti abono yaw. Saan kat nga di waiting side. Agtutor kayo kadilaing kwarog. May katumilaing da jay. Idardaras yu kumamot tatabataw. Saan kami pa'y mangarod nga agabunaw, iso nga ijay na pailaing Anya? Naagot nga agpaiso dito'y Anya betul? Mangilang-ngilaw pa dito unag ti waiting side now. Isungarod nga pinaaramin tayo da ito'y. Paginanaan kan paglinungan. Nga raw. Sa balin tinakalinong dito'y. Anya ti ramidan tayo angkail. Ay, isugayam nga ado ti agko na adida kaya ti aglinong tanaangaw. Asino kumamot nga ti mayat nga umay agtugaw di tawi. Kat nahangot nga raw. Ay, salbag da dya pare badong. Masabol nga ikatan ni tata badong dagito'y arugit ti manaw. Tanay. Talaga nga awanan ti mayat nga aglinong di tawi. Anya nga iti serbina day waiting shed no kasta inteng. Ay, wun nga rod. Masuro na kini pare badong. Sana balik ko no apagbitlaang. Hanggang mabayag mag. Mangil-ngilaw pa iti abuno ijay. Apay, saan ka di pa nga imbaga ni Kwarog kan ni Pari Badong? Imbaga na kanaw. Di damat ikatan. Medyo nabayag basit, idilimabas kami ijay kan ni Marikwanang. Nasurok to na makalawas na ijay. Ay, aramatin damutin abudega ti waiting shed. Pawaywayak pa iti manwangal daw ti lukaw. Ay, diritsaam nga minin Ibaga ng tukit di akay kayat mo. Ay, no di na paila ikatan. Ay, magano maparamanak ti lukaw. Kinapudno na,
Manipod ada na ipampan ija waiting shade. Awanan ti mapan ijay. Sino mat nga iti mga nga aglinong iti waiting shade? Iso nga road. Imbagak matan kinitataba dong ikatenda dagiti abono da ijay. Urayin na siguro Ani kapitan ti mangibagakan kwa na. Uray siya. Likliklikak matan da ija waiting shade tanaangaw. Adda dita ti agrikriklamaw. Uy nga raw. Rombang ko makat nalinis ti waiting shade. Kan nawaya apaglinungan. Nasaya tay may kamaray. Apay kaday marikwanang. Aduda akalugaran tayo nga agrikriklamo maipapan ija waiting shade. Apay kanu ay amaray. Awanan ti mayat amapan aglinong ijay. Gaputan na angot. Ha? Takasano? Napanyumatlatan impampan ijay ti rugit ti manok. Ha? Adda nga agpay suwiting shade tayo. Ngam saan matama usar? Ay namaray, ni Badong, saan asyak? Nukas ta nga rod, bagbagaam ni Badong Mau. Di na kaya taglinog, di saan lang. Na, Uray, ta saan mga igit ti kalsada na jay? uray pay. Bayam na giti tattao nga agreklamaw. Awan tumo lamar aramidan da. Na, kasanungay nun ni Kapitan ti mangibaga. Kaya ko ba? Diyak kabutang na ita aparenteng nga kapitan. Na, Uray man nagkinabil kami. No iso ti kasapulan. ay salbag ka. Di naktuiramraman, no adda pa kadaksam. Di saan? Baliktad ka magkabadong. Ikatam ko nadakan ka ngam di mo matikatan. Saan may pa'y ngaming nga usarin dagiti abuno, maray? Nagkunagumatang ka iti abunaw sa mo i-display iti waiting shed. Ano ka? Ay ta. Ay, unay kan paray. Ay, uray la simyag ti kararwak. Simyag ti kararwa ka dyan, loko. Apay mga minta basta ka agtapis ngay mo, paray. Di mo pa'y laikatan dagiti rugit ti manok ijay. Ay, dayjay ka day. Ay warningan ka. Ha? No di mo ikatan. Makamu ka. Ngam aramidak ti rumpang. Tinapis na kidin ni parinteng. Ha? Ano na yan? Simgarak pa'y. Takas lang na gado ti kadwana ng likmot kanyak. Ah, Iswa tulungan nakman to yan. ah, Ikatanta ti sinako arugit ti manok iyay. ay, sikat ti mapan mangikat no kayat mau. Ayan! Pangasim ko araw, I need your help. Anya? Tulungan nakman ang mangikat ka dagiti rugit ti manok. Tangdanan ka. Ha? Tangdanan ka, uray manaw. Basta tulungan nak. Pangipanan tayo nga itataba daw. Ijayan ti bangkag mi ah. Sige. Mabit lang nga raw. Tugot ko ti tricycle ka. Tapno mabibiit. Awanin dagiti rugit ti manok. Iji waiting shed paray. Ay very good. Tapno saan amangilaw dagiti mapanaglinaw. Uwan paray. Agtungpal ka magayam. Urayam pa'y atapisin ka. Ay, pakawanan na kumaa paray. Aramidim to pa'y. Ay, saan na? Sige, pakawanan ka. Nagihaman nak paray. Inton maminsan, di ka gikabil iti abuno no rugit ti manok iti pangpubliko a paginanaan ti tattao. Yes, paray. Saan ay? Sige, very good. Ay natatabadong, saan ngamin anasaya at tinaramidyo? Ti waiting shed, kat pang publiko dayta apaglinungan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Gen iti direksyon, Virchie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon.
Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, kita dagito'y ginatgatang ko agamit ko dito'y kusina. O, kompleto account. Ay, uwan maray. Nay, adda kaapinggan, malokong, kaskada, basbaso ang nakadisplay. Dagiti collection ko, Maray. Sagmamanungay dagita. Ay, nanginamot Adda pa'y nagpipintas a kaldero kan kaserola. Di kag tagtagari, Maray. Tadyak pa'y nabayadan dagita. Kayat mo asawan, utang mo dagita. Di mo pigsaan, tamangan numangag ni badungkaw. Katno ko nam anapan ije bangkagyaw. Aywan kayam. Ay mare, ibagam tuman met ije Bombay mo, tadumagas ije balay me. Tapay, Maray. Ay mangalak man met iti hulugak akaldiro, kaskada kaserula. Imapal ka mo't kanya-kanya, Maray. Ay, win nga rod, Maray. Ay, nagmayat gayam ti adda koleksyon na agam gamay. Naggapumot ni Antem di tabalay da marituyang. Da kanon na pan nakinita di tabalay danana tuyang. At dagayam na pan nakinita. Apay adinak inayaban. Masapul ayang aya banda ka. Ay katuan Is-isuda man laangan tinagtungtong. Amangan ngamin no madama kang haglaklakaw. Gumurak sa kadakwada no kasta. Amin apapanan kan aramiden da. Masapul nga ibagadakin ka kagawad. Wen ata ako kumari kami nga men. Anya ti serbi ti pa nagkukumari mingay. No is-isuda laang. Ay, anya ngay nga tatinapan kinita ni antik di tabalay danana tuyang. Ay, nayan ti kastoy abiyag ka. Nakakasiyak mga agbibiyag dito'y lubang. Ay, Apayakas ta ti bagbagam si kabadong, nga uray kalagsinsin na ay. anyay ti basol ko. Nagagetak miti kunak. Inaldawa ka mapanagbangkag. Mula ak mitamula. Ang mapay nga akanayon mutlata akape kan asukar ti sidsidak. Day talaang agreklamo kan? Ay, mas dawak nga raw. Ititid kumit aming king kadag iti paglakwak itinateng. Ang no mga anakon, pasaray asayin ti sidsidak. Di kakat agyaman, tanaimas ti sidaem ita. Anya, naima sa sidayin da ito'y kape kinasukal? Nakarekreklamo ka? Ay, tumangad ka kadiba daw. Ay, di naman pagtangad-tangadin. Tagsakit lang, tinakim ko kadagita, nagpupuskol asap-sapot tilawal-lawa. Kita lang day takarga day tanakalan sa kabinet dito'y kusina. Ha? Nay, napuno mo't tintado agam gamit. Nakumpleto kung dagita one set akasirula, kan kaldera. Kahit, anya nga ito usar dagita akas kaserola, kas kada kaldiraw. Siyempre, i-display ka. Ipaapal ka o kadagitay kokomarag. Kwarog, agtugaw ka laang ditatawa. Anya ti ko nam nga urayat dito yantay. Urayam jay Bombay nga umay. Umutang ka man iti kwarta, ha? Mga laakman mat iti gamit ko. Tay mapalakkat kan ni kumarik atuyang. Kompleto nga min dagiti gamit na. Iso nga urayam dito jay Bombay Taayaban naktaw no addan. Unantay. Ape adidak man la inayaban met, idikalman, ang nagpasyal ni Maribanang di tabalayaw, Marituyang. Ay nakitam ni Maribanang anaggapo di tabalay may Maray. Ay nagbayag di tabalayaw. Ay naimay nakinita dagiti koleksyon ko agam gamit iti kusina. Dagiti nagpipintas akaldiraw kan kasirula.
Adda ka porselana, pinggan, kan malukaw. Nagadun a koleksyon dagita? An-anwam. Ay, kat siyempre, i-display ka. Tanoad da o may pumasyar ako marik dita balay. Imbag lang nga may pasikat ka. Awan man laang ti maipaspasikat ko agamit ko, maray. Kat, kasano nga agurnong ka iti gamit mo, kat agmay may sakamot nga bibiyag. Ay, malagip mo manon ti kinabaak ko. Awan aminag. Sagay sa laang ti gamit ko, may sa pinggan, may sa amalukong, kan may sa abasaw. Eh, kat siyempre, baak kagayam. Kasta talaga. Antibanang, umay kan, at danjay Bombay. Umaya kon, kwaro. Tara sa maantay. Umayon. Dahi tanjay Bombay, nakamotor. Da. Ay, wan. Ay, isungag pa iso. Ay, imbilin ko kat kan ni Mari ko anang apa umayon na dito balay. Ay na Mari, iti mabiit. Mapunon day tabalay mi iti gamgamit. Talaga ka di apunwam? Ay katuan nagorder akon ijay Bombay iti nagduduma agam gamit. Ay, sabagay, gundawayam taawan pa ni Kapitan. Nuwan di na ngabing kayat nga umutangak kat. Ung tanak no umutangak. Nagrigat ka no ti agbayad. Pudnomat nga men. Ang imapalak ngamin ka ni Marituyang kat. Nagado ngamin ti gamit na. Apay, talaga nga ado ti gamit na. Ay na, ado, Mare. Isu nga rutin ang papintas ijay kusina da kan ni Pari Badong. Dagiti ka barbaro, kan nagngingi na agam gamit ang nakadisplay ijay. Imbagpay ka da kayaw, ta kumpleto dagiti gamgamit yaw. Apay, si Kamare, di mo kaya ti gumatang? Ay na, no single lakas kanyak, ay jak ka sa pulan ti ado agam gamit. Ay, dayta kat ti pagrigatan na, no baak ti may sa atao. Anya jay bunbunag day jay balay damari ba nang tuyang? Na, kinarto-karton mag. Kaslo ng gulpi iti gamit na. Ay, tinulad nakba daw. Nangalamot iti ado ag gamit da dita balay da. Anya ngay nga tadagita. Mapan konto pa siya rin inton madamdama. Takita man no anya klase agam gamit da kita. Mga no awan kanyak da kita. Apay no awan king ka. Ay kat mangala ka siyempre. Maray, umay kuman kita da kita agam gamit aginat gatang mau. Anya aginatang, pangalaak nga iti igatang ko. Kaya't mo asawan, inutang mo mait. Ay katuwan Mare, inutang ko ijay Bombay ni Marikwanang. No kasta, agpadpadatan nga ado ti utang na. Ay katuwan Mare. Ay, aguray ka, Mara. Kaslaad na nadlaw ko Nay, anya day taan nadlaw mo? Agkatawa ka man, pay. Ha? Nay, pakatawaan nakmanan. Katawa mati nakakatkatawa. Agpadatang amin nga adon ti utang na. Kay, Nadlaw ko nga main, nga ura iti panagkatawa kat agpadpadatan. agpadpadan, Mare. Wan maray, agpadatan at talaga. Uray iti panagkatawa ta. Naggapo ka dita balay da maribanang. Wan maray, ay nagadaw ti inutang na agamit dakin ni Kapitan. Anya ngay dagita. 5 rice cooker sa nga pulo nga aklaw. Na, nagadumot a rice cooker kan aklo dagitan. Mapalak maray. Iso ana gurdurak met ijay Bombay iti 5 rice cooker kan sa nga pulo nga aklaw. Ay, kontrolan nyo ti agutang utang dita maray. Apay maray? Ay, kat narikat ti agbayad. Rason mo lang dayta, gaputa ba ka?
Palpalagipan kayo laang Maray. Tatalaga amot anarigat yag bayad. Mabayadan may, anya katidanag mo na ya. Naggaga ni badung kong agbangkag. Nay, antay. Nagadumuntin da kita nagsangpat nga inutang mo iti Bombay. Adu pa'y ati sumangpat kwarog. Anyan to ngayon ti may bagan ni Angkail. Tagimulpe ka matan iti gamit maun. Isu nga rod aginundawayak nga awan ni uncle mo. Tano adda, ay, ong tanak manen. Ay, sigurado Nang runa kat inutang mo da kita. Basol ni kumarik atuyang. Ipasipasikat nanto mat dagiti gamit na. Nukunam nga adu pa'y ti agsangpait. Sa dino ay ti panggik kabilam ka dagijay. Isel-sel kun tulatan adi ta ig-igid. Ay na, ay, nasaya at tasimangpot kan ba daw? Nay, kape ang nakaisem ka. Umay mo kitaan adag ito'y gamit ko nga inutang ko ijay Bombay. At damanay, unak man nuston da kita gamit mau, anaga daw. Ima pala nga minkin ni Maribanang. Kahit ayan na nga, dagiti gamit mau. Umay mo kitaan na. Utang ka lang nga utang. Oh, dagito'y sangapulo a rice cooker. Ayun na yan, nagadown. Anom da ita sa nga pulo a rice cooker ngay. 5 gayam ti rice cooker ni Banang o di sangapulo mo't kanyak. Hey, maday. Madiday tuyang yan aramidam tuyang. Sanay na nasayat. Anyasan anasayat. Mayat day toy. Di tati pakakitaan, jay nagrigatam a kwarta. Ay isarding monte umanutang. Naa, adupay ti kayat ko nga alaan agamit ko badong. Sangapulo nga aklaw. Sangapulon tumanen apalang Ay isarding mau, nawanan ti pagbayad ko kada kita. Dinakman angawon iti kasta. Nagpudot unayin ti panawain. Nalaylay amin ng dagiti mula ka nateng. Anya? Isungawan pagbayad kon kada kita nga inutang mau. Apay, pwede nga awanin pagnaan noong mo nagkaedyabalay daan timbanang kwarog. Pudnaw kagawad. Napuno ngamin kadagiti inutang na agam gamit na. Unay meten ta talaga gaya maginulpi na. Ginulpi na ati imutang. Ay kasano nga yan ti panagbayad na. Makamunan yan tay. Anya laangan ti maibaga jay Bombay apagot utanga. Saan ka mapan ni bangkag ka, kwaraw? Nay, apay nga itataba daw. Isumot lang nga nalaylay amin ng dagiti mula ka nateng. Agsakit lang, tinakam ka, kung makita ti panaglaylay da. Ado aman nalon ti agrik-reklamaw. Nalaylay kanumit dagiti mula da. Gapo iti nakaro apudot ti panawain. Wain, pudnaw. Kay, anya ngayon ti aramidam ita. Ay kitag kuya latan ang agmalmalam kwaraw. Akala ko mababait ang mga kumari mo. Mababait naman sila Sila hindi marunong agbayad utang. Sila lagi wala bahay da. Sabihin ko sa kanila na magbayad sila. Pag ako napagod singil, ako reklamo. Sabihin ko muna sa kanila bago ka magreklamaw. Ako pa utang, mabait. Pag singil, ayaw bayad, ako yung galit. Maray, anya ti aramidam dito'y likod. Di kag tagtagari maray tada je Bombay. Ilimlim mga matgayam. Ay, kat no isumot ti ilimlim mga. Singer nga min singer, makauma. Ay, win nga rod. Agkarasubli ija balay may. Ilim mga taawan mo nga min pagbayad kaw. Agpadpadatan maray. Awan mo't lang pagbayad ko. Ay, kasanuta makabayad no kasta. Ay, di kan agdamag. Tadyak mo't amo, no sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Nagkapam. Di talikaw. Inlim mga jay Bombay nga agkarasubli nga agsinger. Dayta kay ngamin nagala ka, nagala iti gamit mau. O magang pagbayad mau. Nay. Ha? Ay sos! Apay ngay! Kas lagir irig mo day tuy balay ba daw? Nasayat may tanadlaw mau.
Nay. Agbangkingan. Kinado dagiti gamit mo ngayon display dita kusina. Iso ang nadagsain, iso ang nagirigain. Ay, saus, marbantuki dain. Ay, tarimaanam pa daw. Kasano ko matarimanik kitawan tupay may gatang itilansa. Ay, ikwa ba daw, agsinumbangir ta. Tapno saan nga agbangking dahito balay. Ijay ka, tadituya. Maray, apay ngay akas lamot ten si Suday tabalay da marituyang kan pari badong. Diyak amo no apay akas taday tabalay da. Ay, jakon makapaspasyar ijay tersenam. Wen nga road, sa pay agkarasuble di Bombay. Iso nga imayak dito balayaw, tapno umay ko ibaga anasken nga agbayad kayawn. Ay, mabalin mo't nga aglemeng latan. Saan nakababain mo't no ilimlemengan nyo ti utang yaw. Agbayad kayo kuman. Tadisidido di Bombay amang ireklamo kada kayaw. Kasta ka de, Mare. No ireklamo na kayo, narigrigat. Iso nga agbayad kayaw. Isubli ko na mga gamit na inutang ni Tuyang Kaw at wala siya pagbayad. Kuha, di naman magbayad. Ay, pasensya ka na. Kaya wag mo na silang bigyan. Ako hindi na talaga bigay sa kanila. Oo, wag mo na sila pautangan. Mahirap magbayad si Tuyang Kaw at magaling yan magtagaw. Tago pala sila ng tago. Ang pautangan mo, yung marunong magbayad. Ayawanan dagiti gamit ka. Diyan sa gapulo arais ko karawanan. Insubli ko na, hindi Bombay ang nangalam. Dati mo mo't bayadan. Nagagat ka kumangag trabaho, diyan ako mapagbayad ka. Di kag nga raw, uray ka sa nuti kinagagit ka. Nuti kag, pulos, awan, narigat. Ayan na nga diyan sa gapulo nga aklaw. Ay, insublik pa yun uray day taaklo anagadaw. Uray day diyan lang kumamatimbat. Ay, agyaman ka Tanaksayan na kita, nagado, gamit mo. Tasaanan nga, girig-irig, dayto'y balay. Saanan? Saanan na? Tanaksayanan di tikinadagsin na. Order ka ngaming nga order kahit, adi mo mo't kasapulan. Puro kanto mga aming pasikat. Nay, apay ngay Mare. Taawan mo tanjay cabinet mo anapon no iti gamit mo dito yung kusina yaw. Impababakon kinibadong kaw ta inla kumain. Na, kahit ayan na ngayon dagiti koleksyon mo asagwa one set. Jay daduma insubli ni badong ko jay Bombay. Tadyak mabayadan na dagiti daduma inla ko kaun. Oray syakmat Mare. Kaya't kumot akisayan dagiti ado agamit ijay balay. Tanagado una yun. Sa bagay mo't di amaray. No saan ta mo laeng akasapulan. An-anwan tangay. Ay, wen Mare. Pudno jay kinunan ni kumari ta akwanang. No anya laeng ti kasapulan, iso tigatangan ta. Ay na Tuyang kananabanang. Saan kayo akong di kolektar iti gamit no awan pagbayad yo. Tada kayo matlaang tinakababain. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, adaman la damagkan ka. Anya man ni Dayton, damag kala adamag. Itaak lang ngagdamagkan ka.
manan ko namkit din. Inteng, naala mo dyan honorarium mo? Apay nga, tiisong bat mo? Ay, rumwarak. Na- Awan lat di ka damdamagan ba't? Ay, saan ka arumwar, Inteng? Na- Tadi mo pa'y nasungbatan ti damdamagakan ka. Intan amaray, inta makichinda. Si kalaangan, Maray. Nay, kunak man no kunam nga awan apulos asin yaw. Awan at talaga, Maray. Ay, awan to pa'y si daan kan bagas me. Ay kat inta nga rod makichindan agidan tata iprityan na. Awan nga rod ti kwartak. Kasano ko mga awan kwartam, kat adamot honorarium ni Kapitan. Iso nga rod day tati damdamagakan kwa na. No naala nandiya honorarium na. Hanggang saan akaya tasong batan? Dayta kat timadikin ni Kapitan, no agdamag kakankwana saan asumong bat. Ay, si kalatan ti makichenda, Mare. Inton sumaruno akton. Anya nga iti planom, dito'y malaylayos a barangay tayo, paray. Ay, saan man atila damdamagan ba't? Agdamagak apiktado kami may kinituyang kaw. Ah, Agasam nga tapagat tumang, jay layos di tabalay may di nagbagyaw. problema yun daytan. Ay, tulungan na kami mo't aparay. Winto. Wintaw, kaanong tungay? Ay, rimwarak di tabalay. Tapno maliklikak ni banang nga agsaludsod. Itatadak dito irwar. Agsasarunumot ti agsaludsod. Apay, dakis saya tag sa lutsod, paray. Ay masadutak asumungbat. Ay panawan ka man langan. Maya titutugawan itay ni Kapitan dito Tersinak. Di mo naabutan. Dito'y siguro ang naginanaa. Imbag di tao'y, tawan ti agdamag-damag kenkwana. Asino ngay mo't kumati agdamag kan kwa na dito'y. Masadot nga minasumungbat ni uncle ko kadagiti agdamdamag. Sa bagay, uray asino mo't Pampanawan na dagiti agdamdamag kenkwana, ngagpapan kanyak. Ay, kasta aya. Nalabay, pinanawan na ni Antibanang di tabalayda. Siguro Pinanawan ng tupay ni tata badong idi na minsan, tadamag-adamag. Ay, kasta aya. Tila ka nung amin damdamagan na, awan mo't kaas-askan na. Ay, kasta nga main dagiti kabaranggayan tayo. Tila damdamagan da. Ay, pudno day ta akinunam kagawad. Oh, kat anya ngay tigatangam taimay ka. Gumatak iti sabon na powder, taglabak man. Aya, ay, mabitla ang tayalaan ka. Kwarog, anya ti bagam. Apay nga imay ka. Umay kayo la padigwanan tay. Nagpartiyak ngamin iti manawk. Aw, ato'y idisok dito'y lamisaan. Ay nagsaya atan. Apag isaw, sa anak-anak kaluto iti sidaan. Ay, agyaman Ayan nga ang Kyle. Ay pimanaw. Nagdamagakla itay kankwana. Ang kasla di na kaya takasarita. Idi kwan, rimwarmutan. Anya nga minti dinamag mo kenkwana. Damag ko man no nagdigusan. Gaputan na basbasa mo tibuok na. Ang sabali ti payud na. Kasta? Ang rimwar. Jak amo, no sadino tinapanan na. Bayan nyo latanan tay. Mala, innakaon. Inyag ko lang day tapadigaw. Oraya mo ti malukong. Tainak payalis to inyag mo. Ay, anyakat ni Kapitanan aya. Apay, maray. Nagdamag akla ang kankwa nangam nakaungat kit dahin. Kat pimanaw mag. Wen nga rod maray. Nagdamag akla ang pimanawon adagos. Addan sa kabkabaw ni Kapitan. Ay, unsa. Kasta, dagiti agkabaw. Ay maray, sagmamanungay daytoy tinapay alakaw. Ay, dayta ada palaman na maray. Ay, nangina dayta. Daytoy ngay awan palaman na. Nangina lata dayta. Nay ka nga aglaklakaw. Puro mo nangina tilakaw. Ay isag mamanungay daytoy kinday. Dayta nagasang piso ti maysa. Na, nagnginan.
Dayto ngay saan anagasang. Dos, ti maysa. Nangingi naman. Gumatang kakadiwan no saan. Iso nga rod adamdamagak no sagmamanaw, tayan anay ko dayto'y kwartak. Saan ka man adamag iti presyaw no saan ka matlaang nga gumatang. Apay nga ita makaungot ka. Masurunak laang. Nagadwa dinamag mo. Saan ka matgayap a gumatang. Nagpada kayong kinikapitan, saan nyo akayat ti madamdamag. Agkabaw kayong sadwa. Nagado lang nga ro, ti pinalingkim amakan. Mapankapay lang amin agdamag-damag di tatersina ni Marijuanang. Pinadas ko laang tinapan nagdamag. Ibagaking ka agpadada kini kumpare nga inteng. Di da kayat nga agdamag ka kadakwada. Isungarod ako nak nga agkabaw dan adwa. Di nagtupay sinungbatan ni pare inteng, ididinamag ka. No kasano na tayo ang matulungan, iti problema tayo, iti panaglayas. Kasano kumasungbatan na ka, kaawan mo ngamin isungbat na. Kaya't ko lang matamangagan at isungbat kan plano na. Iti dayta problema dito barangay. Anya ngay ngamin ti amon ni Kapitan. Isu asaan ka nga agdamag-damag kan kuana. Ayun gayam, anya nga iti sidain ta ita. Apay adamagam kanyak. Sika kumamutin at tinagluto. Apay nusikangay kuma. Sika na ti agluto. Iuray mulatan kanyak. Di nakita-kitaan akasta, inteng. Ay, mabisi na kun Ay, saan kang agdamag-damag kanya? Naatag ko silap kidit. Saan kang agdamag ko na? Kinuawan amok abasol kukan ka? Kasta gayam No kasta, saan amabalin amangan ka? Iso nga ron nagawid na, ta mabisi na kaon. Sa anak luto? Anusam amabisinan? Sapay awan ni Kwarong. Mapan ko kumapakipanganan. Tangay saan mo akayat nga ited kanyak ti honorarium mo? Ano sammet nga rod amabisinan? Ay, wunan niya. Ay. Damdamagakan ka no naawat mo ti honorarium mo angam sa anak mo't akayat asong batan. Ay, wun gayam. Anda gayam agpaisubasol kukan ka. Isu nga ano sa amabisinan. Awan ti agluto. Ay, kwa. Naawat kung di honorarium ko. Ay katiyawat mon akanyak. Tama panak gumatang iti kayat mo asidaan. Wala. Atoy. Itay kumapay nga inted mo Jak amo ado sa enak iti kastoy. At nananay. Mabiit la ang inteng. Kurang mat dahito inyawat mo. Kurang. Kurang iti sangaribaw. Ay, wunan niya. Anda gayam dito'y may sa bulsa di sa garibaw. Ited mo amin. Win. Yawat ko amin kan ka. Danag mun aya. Kunam siguro, mamaysaan nakanya. Saan ka nga umay dito tersinak tapno agdamag laang maray? Bigbigat agkuskusilap ka. Awan pa'y nga rod buena manok. Napudot ti ulog, nujak pa'y nagbuena manok at damag ka adamag iti utangam. Nagpada kayaw kini Kapitan. Ay wunon, agpada kami no kasta ti kunam. Umayak gumatang. Oho, di nasayahat. Uray kalaimisaw. Wala. Naragsakak no umay ka gumatang, siyempre. Gumatang ak iti may sa kilo abagas. 50 ti may sa kilo. Muka, nakasurat dita. Ibagbagak lang no ngay di mo mabasa. Unay kamutin, Mare. Kaslay bagbagam asaan ko nga amo ti agbasa. Awan imbagak akasta. Ay sagmamanungay no kagudwa. Damagumpay lang ka 25 Diyan ngay 1/4. Gumatang ka, wano saan? Gumatang nga. Ay, ala, yawat mon di pagbayad mo, tanay, mangrugi man na pumudo ti ulaw, tanagado asal saludsudam. Sangaribo na ita.
Nagdakulan to'y kwartam no may sa kilo laang tigatangam. Iso nga rod adamdamagak numano ti kagudwa, takagudwa laang tigatangak. Isobli kon to'y kwartam, tamapan ka gumatang dita sa bali at Tersina. Ay, umay kalagayam agpabariya. Kunamala no asino day takagawan, nakaong-ongal. Maray, agtanta na butob gamad. Ay, marurudak iti day takagawad, maray. Asinaw akagawad. Day takumari takagawad, ah. Ni Marikwanang. Apay. Nakaung-ungal. Apay, saan ka pay lang anaruam, itikas dyan nga ugali na. Ay, jak maawatan ti ugali na, maray. Ay, gagangay na tabaak nga men. Kasta talaga dagiti nabaakan. Ay, mapanaklaangan gumatang dita sa bali at Tersena. Mapan ka pay lang, iti adayo at Tersena. Ay, mabannog ka pay amag na. Ora yan, ah. Ay, imbag ka ni Marikwanang, tamatawaram dagiti lako na. Oray, ah. Nakaung-ungag. Agdamag ka lang, agungot pay. Agpadpadadan akin ni Inteng no kasta. Isumot day tati ko nakmaray. Apay dagito nga opisyal tayo. Kagura da no agdamag tayo kadakwada. Apay nga ita ka lang nga gaway, tuyak. Tapan ka lang magimatang itibagas. Manunga oras mo ni Terwar. Ay, nagrigat akasarsarita ni Marikwanang bakit atalagan. Bakit mo talaga? Nakiin-in istorya akpay akin ni Maribanang may papankin ni Kapitan. Inururay ka. Tasyak mo Terwar. Sa di numati papalam. Agdamag ka manin ako na akon. Di mo kunaan asaan mo mata na kaya't ti mapagdamdamagan. Masaduta nga ron asumong bet. Mangan ka dito'y balay no saan. Apay adamagan pa ilang aya. Kitwin na. Apay adapay sa bali pakipanganak aya. Kahit damdamagak lang ah. Agluto kay tinaimas sa siday na. Saan mo na damagay no anya? Basta naimas asidain. Period. Nay, masabat ko may ni parintay. Paray! Woohoo! Why, siyak na ito'y paray. Ay, amo kasi ka. Adayo ka pa'y langkat, kilala na kita. Ay, di naman sabat-sabatin paray. Ay, umisim kami na. Ada lumakay ka, no, nakamisuot ka. Kasano ko mga umisimat? Kat di mo to pa'y kaskaso yung problema may akabarangayam. Apay, kunoawan imbagbagam. Kanya ngawan. Apay, di mo malagad. Idi na minsan na nagsabat ta. Ay, wan. Nagdamaga king ka, ano niya ti maramida, may problema may amalaylayos. Ay, wanan ya. Ay, imbis na sumungbat ka, nagungit ka. Ay, malagip kun paray. Ay, napudot ti ulok paray. Iso di naksabat-sabatay. Ay, kadwa naktatakwaten tano apay amalaylayos kayo. Ha? Nukas ta, aksyon naman paray. Aksyon nakitamit lang. Ay, nagbitan paray. Kasta ti kapitan, aksyon na dagos. Ay, jak ingkas kaso idi dya sa ludsod mo ta. Kagurak ngay no, adagdamdamag ka jak. Aya, Ngam idi saan ang nagluto ni Banang. Ay, nariknak asaan gayam anasayaan. No di ka sumungbat iti sa ludsod. ay, dandaniyak matan kat gimura king ka paray. Oh! Kun imbag man ka, mabalin kaming agsaludsod king ka ita. Ay, mapalinin. Urean niya ti sa ludsod am kesong bata ka. Paray, adda kwartam dita. Ha! Mabalin ti umuta. Bayadak tao, inton adda kwarta. Mabalin. Ay, Kapitan! Saan adakas no song batam dagiti agdamag ka? Panakilangan iti nasaya at ti kasapulan, tapno na dungukan ka ti kabaranggayam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Junrem.
May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ang estasyon. Agyaman kami iting kay panagdingay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paray, damat nakapagod baka dito'y sangot itirsina ni Kagawan. Wen paray, ginatang ko na ita. Iso ti may mo sinaba dito itirsina. Kasta nga ron, paray. Dapat nabati mi ang merienda, paray. Thank you di bali dua ti baka maun. Wen ba ta? Kita man na yung bagtabaka ma, ta mga nubumulaos. Ay, di ka kadagdanag, paray. Impagod ko ang nasaya at tibaka. Mayat Sa dino nga iti pangipasturam iti bakam. Apay, naibos ka din, nagitiruot iti bangkat. Amumot nga dapay di may sa bakam ijay. O di naibusan. Anya nga tano, igagarak nga ibulos tibaka, tuyan. Anya, di pa'y kat virgin nan dagiti mula ti kaaruba. Ay, kat irason ko nga nakabulos. Ay agar-aramid ka ba daw? Anya ko mati mabalinda, no nakabulos ki nga ron tibaka. Tidakas na, saan mat nga road, taing gagaram nga impulos. Wen tapno saan mo't ang mabisinan tibaka. Apay ngay agimatang iti baka. Kat awan mo't pagpasturan da. jak amo kan ni pare badong. Urela dua ti baka na. Talo ko namkit di Tainla ko na jamay sa adakkel abumaro. Isu mo ilagay ang magimatang iti tarak nin naman nun. Ay dakkel siguro ti magangganan siya da. Sinabi mo pa. Kano nangina ti bayad ti baka ita? Ay pudno. Ang kaasimot ti baka. No awan mo't pagpasturan da. Anusan da siguro nga agala iti roon. Naimbag tada ka, marituyang. Tibaka atarakin yaw. Apay maray. Titarakin nyo abaka. Kinan na amin dagiti mulak di tasabong. Ha? Hay, imbad-badak na pa'y dagiti na dumasabong ko di talikodan ti balay. Aya. Ay, sukatan nyo ti pinanggatang ko iti sabong, maray. Apay ngay asya maray. Ni badong ati pangibagaa. Anya, Apay nga, jak may imbaon tibaka nga umay dito'y maray. anya. Aksidente mo't nakabulos tibaka. Apay nga, wan, jak amo nga nakabulos. Tapnawan ti rirey. Sige, uray jakon pabayadan pa iti dinadaol na. Ay na, hagyaman nak mari sige, tayawid kon tibaka. Inton maminsan ngamin. Ipagudyoan na imbag tapno saan ang makabulos. Wan, di kagdanag maray. Impay-pay sumutin timbagam si kabadaong. Naimbag laki din tanamati kanya ni Mari Kwanang. Sa dino ngay manan ti pangiwaywayam iti bakam. Ay kakapilitan iwayway ko ni igit ti kalsada. Anya? Tinas kain, saan nga agbisen ti baka? Tapno di kat kumutaw. Aw, Na. anya, matay. Agure ka man. Apay ngayon sardeng mo ti tricycle. Day tabaka ni tataba daw. Ah, Pasalsali man na ni ti kalsada. ingka nga rod goyodon nga ipaigid ah. Kapitpitak pa hindi to yung kalsada ang kail. Unay mo tinamayan dito abaka. Kurang na langain kat maraupanan iti bonubon ti bagay. Ay salbag apari ba dong tatila pagpaspasturan na ngamin. Day tanti ibagbagak. Gumatang dapay lang amin iti baka da. Pagbalinin da kas latalon ti barangay rod tayo. Ay masapul nga ibagam ken ni pari badong taikaten na ti baka na ijay. Dagiti kalugaran tayo amagmag na ijay agrikreklamo da. Uwin. Nang runa, no nalinis ti sapatos mo amag na ijay. Wen
Ay, pangpangganda ni Pari Badong ang di namot kano ikaskaso ida. Anya? Iso asikala ang ti umasidag ang mangibagakan kwa na. Bayam, takasaritak man. Kita amot aparay. Kita amti na may antibakam iti kalsada. Ay na, saan abali tasan mo't ang National Road pare. Uri man, kapit-pitak ti pagnaan. Para dahil talang mo't pare. Tapno ang bahom. Agrek-reklamo dagiti magmag na dito, nagpitak. Anya ngay kumati basol na dahil tabaka pare. Basol na no apay nagbalin apitak ti pagnaan. Oh, Anya, iso nga ikatem ti bakam, pare. Di mo ipastor dito. Ay, inggoyod mo matanday tabakam. wait, napangkoy nala. Tanay bus mo't ti kanan na iti kalsada. Anya, May nakidim binagaan ni pare inteng ngay katakano ti baka. nagkuna nga men amapan mo ipagod ijay kalsada tabakam. Di pa'y kaagyaman tamadalusan ti ruruot iti kalsada. Una, ngamrugitan na mga raw. Adula amin. Apay, pagkabilan ti makanaya iti kalsada. Ay rugyam manag! Na malamulanan ti sakati di ta igit ti kalsada tuya. Na, Nay, anya ti araramidam dito igit ti kalsada, tataba daw. Kita ngagmulmulak iti sakatay. Sa katay, dagiti ruot akanin ti ayaw. Wain, gusto ka. Napahimutan ngay amulam iti ruot dito igit ti kalsada. Kanan nga rod ti baka dagitoy. Nung makita ni Uncle Inting dagita, sigurado apadalusan ng tumutlaan. Anya! ayan tay bakam ba daw? Diyak mo't makita dito'y paraangan ta. Imbulos ko pa'y laeng. Anya, imbulos mo. Naibusan ti ruot iti igit ti kalsada. Awan maarap na ijayay. Inggagaram manan nga imbulos tapnulaang makapangan. Ay, kutwede. Aha, kastagayam tataba daw. Kwarag. Da kagayam di tari daw. Igagagarayo kayam nga ibulos ti bakayaw. Ha? Anday jay paraangak ti bakayaw. Inarap namin amulak ijay. Anya? Iso asukatan nyo dagiti dinadail na amulak, tataba daw. Kunakit, pudno ti atap ko kandi ka ba daw? Nga igaggagara na laang. Naibos namin ang dagiti ruti jay igiti kalsada. Tinasayaat, da kayon ti mangilisi iti baka. Kit numinulahan na pa'y iti sakati ti igiti kalsada. Anya, agparikot dagiti tattao amag na iti kalsada Nga raw. Ay kasanaw, kabutang ti daduma ti baka, nang runa dagiti ubeng. Ay, uray siyak mo ta. At damat reklamaw, ta makasalimot ti baka na iti kalsada. Uwan nga rod, kunamlan ko kwada ti kalsada. Tinasayaat, ilakom day tabakam. Tabayadam tinadadail na. Sa balaang may kinsayo ti timulan ni Kwarog ang nadadail ti baka. Uray pay. Nuko na naabayadam. Bayadam, tawan mabalin mo. Anya? Kawan, nang runa ka naamuan na nga inggagaram lang nga imbulos ti bakam. Anya? Angay, saan ka di rumbeng ang madalusan tigit ti kalsada? Katun bet, apay aya. Una, ta nakitak ni tata ba daw nga mulmulaan namat iti sakati tigit ti kalsada? Apay ngay? Tanwag tubo ka na, at da ka nang titarakanda baka. Na, apay di na pa'y lagayam inikat ti baka na iti kalsada. San bay? Ay, Nagreklamo nga ruden dagiti kalugaran tayo magmag na ijay. una, takapit-pitak una yung ti kalsada tayo, gapo iti baka. Aramidin damot na nakaslakukwada ti kalsada. Ay, tinasayat. Guyudan nyo man ti baka ni pare ba daw. Ha? Ipagod nyo ayan ti bangkag da ni Marituya. Nakaruruot mat nga mintiigid ti kalsada, inteng. Anya? Anya nga tanu padalusan nyo. Tapno awan ti rason apagpasturan da. Kasano asa na nakaruruot kat minulaan ni pare ba dong iti sakatay. Minulaan da pa'y gaya man.
Iso nga ron timbagan ni Kwarog ta kanayon ang magnaijay. Ay nainteng, ado ti sayang guseng. Agparikot dagiti magmag na ijay. Ay, Malaksid ang nakapitpitak ti pagnaan. Nakasamsamagpay. ah, Ay, awan ka di ti aksyon mo para iti dayta aparikot. ay, goray ta agpamiting akman nga agpaiso. Taday ta ti may sa atalantanan mi. Nasaya at may inteng. Awan mo tan, di ba ka ngayon pagod ko, iigit ti kalsada. At daye bangkag, impan ni Kwarog itay bigat. Tapay ka na. Saan ka no arumbang nga ijay kalsada nga ipagod ti tarakan mo? Anya, Panag ko na, husto ti naramid da. Di ka lang mapaig. Mangrugitan nga agdalo sa igit ti kalsada ang kail. Picturam ida. Kaya't kung alam ida iti ladawan, Kwarog. Tapnod na documentation na ang kail. Ariglado Numalpas da madalusan. Umay ni Apo Engineer. Aw? Win. Pundo para iti pan nakasiminto ita ti kalsada tayo ti Ibagana. Wow! Maragsa ka nakiti day tangkail. Santo nakapitpitak. Una, mabalin mo ti agpataray iti kastaon na iti tricycle. Dinalusandan ti igid ti kalsada. masuro na ka rod. Pinarod na amin nga imulak ijay asakatay. Ay katbasol mo Nagkuna nga main, bagim aya di kalsada. Kontrabida mo da nga inting batingteng. Hindi pala kumadamo Ilakom kay din ti bakam, taday ta ti pakiap-apaam. Hindi damo, sanda nga daldalo sa ti kalsada. Ita ta makita da nga pagpaspastura kon iti baka, mapandandalusan. Pasiminto da ka nung arudan ti kalsada. Anya? So nga ilakom mo ti bakam, taawan ton ti mapan mo pagpasturan. Nagpambandugak nga imula dagiti sakati ijay. Napanyo laki dinalusan, paray. Tapno amom, saan napagpasturan ti igit ti kalsada? Istrikto kalaunay mo, pare. Gapulang tamay sa kapitan. Puno ti Ibagbagak. Kita am tinamay antibakam iti kalsada. Ay, Kunam lang talon. gapo siguro tawan tibakan, pare. Isu akas ka. Oho. Mangrugi gaya man apasiminto ni Apo Engineer G. Calzada. Wain kagawad. Iso agumatangak man iti mirindaen may. Ay, wun ba't Anya tigatangam. Ato iti listan. Imbaunak ni Apo Engineer. Sige, mabiit laang nga raw. Kamaudyanan na. Masimintumot langan ti barangay raud. Wun nga raw. Kat ado ti maragsakan gapoy ti dayta. Santo na mapanipagod ni tata badong ti baka at arakan na ijay. Rumbang laang. Ayun tayo bakam pare. Inlako kon, pare. Tawan mo pagpastura kon. Rumbang lang Tadi mo mat ka bulos-bulos dita kalsada. Ay, pakawanan nak, pare. Itak lang amin na amires, tibidot ka. Mayat ata na amiris mo. Ingagaram sa ka ngayon bulos ti tarakan mo. Pagbabawi akong tinaramid ko, hindi kalabais, pare. Aw, ngayon lako mong titarakan mau. Nagbayad ka nga rudain. Bayadam ti mulak adi na dahil ti baka yu iday. Daytat. Ay, awan tumot ti pangipasturam. Ibulos-bulos mo pa'y. Ay, di kagdanag, Kwarog. Bayadak itaking ka, numanaw. Nasayat nga raw no kasna. So inton maminsan. Di mo ulitin ang tinaramid mo. Ay, uwan, pare. Maragsa ka nak. Ta napakawandak mo ilahin. Ay natatabadong. Husto ni Kapitan. Di kalsada kat pag naantilugan kan tao. Saan kat apagiwaywayan iti baka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez.
Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.